ya ayuha alladina ala dali ko onon yo ɓe amanu gomɗinɓe inna min azwajikum ande hino toon yoga e sonnaɓe mon ɓen naaɓe fowgoy kono yoga e sonnaɓe moɗon ɓen no toon wa awladikum e ɓiɓɓe moɗon ɓen ɗon kadi naaɓe fof kono yoga e mum no toon adu wallakum ko ɓe ayɓe mo on fahdaruhum rena e maɓɓe moƴƴano woɓɓe Allah no jarriboɓe tawa ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fof e ɓeygure maɓɓe nden fof hara hay goto tawaka e ɓeeɗo woɓɓe kadi Allah no jarriboɓe ɓiɓɓe ɓen e ɓeygure nden fof fayda hara ko ɓeeɗo woɓɓe kadi Allah no jarriboɓe hara ko Allah daali kon tigui ko seeɗa e mum ta rewɓe ɓen ko seeɗa woni toon ɓiɓɓe ɓen kadi ko seeɗa woni toon haray reneɓe hiɗa andira ɓe kala sonnajo ma mo udditanta hoɓɓe ma ɓen e musidal maɗa ngal yitere kala sonnajo mo moƴƴotako e ma moƴƴotako e kawtal ngal haɗay ɗoma okkorgol kawtal ngal e wallitagol siɓɓe ma ɓen ma siɓɓe makko ɓen ma jatiguiɓe ɓen ɗum no andine haray on ko mande jeyaɗo e maɓɓe wano noon kadi ka ɓiɓɓe haala daali wa in taafu si tawi woni on yaafike wa tasfahu on ɗurnike wa tawfiru on yaafanike ɓe fa inna allaha Allah gafurun ko yaafotoɗo rahim ko yurmeteɗo haray tun noon ande innama amwalukum ande no jawle mon ɗen ɗo nayoga e mum ko pap wa awladukum e ɓiɓɓe mum ɓen ɓiɓɓe ɓen e jawle ɗen fof fitnatum ko jarrabuye ko so on feƴƴinira e jarrabuye on no moƴƴiri wontana on aljanna ka on yanay e jarrabuye on wontana on yiite kono ko jarrabuye nani yo Allah feƴƴinira en no moƴƴiri wallahu Allah indahu ka makko woni ajurum joddi azimun mawnudi fattaqullah hole Allah mastata'tum embere no wawruɗon noon ɓa Allah jippinino o aya ka Baqara to fattaqullaha ya ayuha alladina amanu ka ali imrana ittaqullaha haqqa tuqati hule Allah no hana hulirede no sahabaɓe hulluno maapi moƴƴa ɓe Allah ne laaɗo Allah fawi men komin wawata hulde Allah no hana hulirede no Allah inne ha joni ka yurmede ka fasilitangol on andingol ɗon komi yiɓɓe mon joni fattaqullaha mastata'tu hule Allah no wawirɗon noon julde nde juulu kala no tawata cellal mangal hino pérémétema ko wano noon kadi ka korka ko wano noon ka hajju Allah ko yurmeteɗen wasma'u nanon noon ayeje Qur'an ɗen e hadiseje ɗen gollitino watiwu ɗofto ɗon kadi wan figu itton sadaka koni wuddetake wan figu itton sadaka hayral li anfusikum ko ɗum ɓuuri moƴƴande wonkiji mon ɗi son itti sadaka ko taw sikku ko wonkiki okkorɗon kin ɗum moƴƴani de ko ono wonki ittuki sadaka kin tigi woni ko wondani on e moƴƴere haray noon wa man yuqa shuhha nafsi kala dandaɗo ndere ranka ko wonki makko kin bone ndere ranka ko wonki makko kin haray o kalifi saabu fawlay kara ɓen ɗo humul muflihuna ko ɓen malnoyteɓe saabu ko ndere ranka ko wonki kin puusata goɗɗo e wargol goɗɗo o hetta jawdi makko ndi ma laamu makko ngu ko ndere ranka ko wonki goɗɗo puusata goɗɗo e wujjugol ma e jattugol ma e kansugol e ko nandi sa tawi ɗi in togoɗe dolla so ñawli Allah gardan ñamande hasana laɓande yudaifuhu lakum o sowanay onde o multiplianay onde nde himo yoɓa on kanko ko alda e riba o yawfir lakum o yaafo on kadi bakkatuji mum ɗi wallah Allah shakurun ko yettiniɗo halimum ko muññiɗo alimul gaybi kanko woni anduɗo ko wirmi wa shahadate ko woni e kene al azizu kanko woni tedduɗon al hakim kanko ñiñuɗo e ñawre makko nde suratul talaq ndesimorne yewta en fi ko wiyete kon cergal ko fi ɓay cergal hakkude resindirɓe ɗiɗo hino yewta e nder maggol ko honno ɓe sertirta ko honno ɓe warrata ko ɗum wingol at talaq haray noon ko wiyete kon cergal enen worɓe ɓen miɗo senda en e ɗum few miɗo senda kadi sonnaɓe ɓen kadi e tortagol hoore mum few ne laaɗo maki abgadul halal indallahi at talaq piiji dagiɗi ɗin fof ko ɓurata mettude Allah ko ɓura añede ko Allah tawale no dagi ko wiyete kon cergal sa jombi sonnajo afirteɗe ɗen fof wondon haɗa accitali mo hollali accutugol ngol no harmi saabu si yeehi ha tawi lorra wonka kan e dewgal ngal ɓurina fa kan ɗurude haray ɗon harmi hande kadi nde wonde haray accutugol mo ngol woni wajib kono eto reweteɗi ɗin fof hara nafoore nden ɓuuray lorra kan saabu muññagol ma e kelɗagol ma e moƴƴagol ma e makko angor ko on wo an debbo o haray ko ɗum woni komi wasi en wota en hoolor cergal few wota cergal nane hakkudeji men fof wona ko laaɓa Allah daali ya ayuha nabiyu ko ayo annabajo Allah on ida talaqtumu nisa son accitay sonnaɓe tawi afirangal wo on taw ala marsude ko be acciton ɓe haray mi harmina miɗo shar'ini kowoni tun wela talan kono miɗo shar'ini haray fatalligun acciteɓe ɓay feere ala acciteɓe kono ko yon accitirɓe li iddati hinna eddaji maɓɓe ɗin wasul iddata konton edda on ha o timma wattaqullaha rabbakum hulon joomi mo cergal ka islam cergal sunna cergal biɗi an woodi cergal sunna no woodi kono cergal sunna ko accugol ɓeygu ma
o yi'a ella makko on ha o laaɓa o looto tawa on yiidaali mbaldi no woodi ko o waɗuma ma no woodi ko wi'uma no woodi ko haɗuɗamo o jaɓali wiyamo e nele ɗa hande e gerdi ɗum ɗo ha mi ronki a jaɓali ila hande mi accitima wowlande wotere na wi muɓu haɓana na wi mi acciti wowlande wotere mi accitima ila ɗon noon edda on o eddino ka nder galle ma liɓanamo dépense no wowiri yewtida e makko no wowiri jonnamo dépense makko no wowiri o wonta ka nder galle ton konton noon edda on andinini mo laaɓi wona ɗon ha o tuuna mi mana o yi'a ella o laaɓa woni go'o wona ha o yi'a ella o laaɓa woni ɗiɗi ka o yi ella o laaɓi tataɓum ɗum a artiral mum haray terminé haray hande kadi cergal ngal waɗi hakkundeji mon haray sa jombitaymo ko ya toromo okkeɗa mo waɗa sadaku no waɗirnoɗa noon ka ara num enda son faabi e nder o edda timmude e nder ɗi lebbi tati e nder o eddaji tati ko wiya ɗon yo on kontu ɗo mi mana ko tuuna laaɓa ko ɗum woni eddaji tati kontiteɗin si a ninsi e nder ɗum harayɗa wawimo artirde ko alda e toragol ko alda e waɗugol sadaku hay e hunde ko ya waɗu tun seede mi wanno on seede mi joɗɗini o edda mi accitimo kono joni min yewti min famodiri nder ga ma mi ninsi ma o ninsi joni haray mi artirimo ɗon a waɗata ko wiyete sadaku hunde a waɗata toro okke hunde ɓe seedinoɗa ɓen a joɗɗinimo edda a acciti ko ɓen kadi seedintinta a artiri si woni noon o yii ella o laaɓi lanni hande kadi haray ila ɗon wona o ɓeygu ma sa maayi o ronatama si o maayi an kadi a ronatamo haray ha humito ɗon dewgal kadi hakkudeji mo sellata kadi ka wona ka nder galle toon dewgal ngal humaka saabu haray ko debbo janano e ma ɗum noon no heewi fewdo ɗo accutuɓe ɓeyguli mum laabi ɗiɗi tati hara kadi ko responsable ɓe ka juulirde ka yimɓe diina wallahi no woodi nokkeli boy tawa ɓe acciti ɓeygu mabɓe laabi tati nayi joyi hara ɓe jooɗuɗi nder toon ɗum ko wattugol yiiri Allah da laata ko rejo hunnawa tan yalteɓe min buyutin e nder cuuɗi maɓɓe ɗin e nder edda on koyeɓe wonu ɗum ko fiyonno Allah inniri yo ɓe eddino ka gorko on ka moodi makko ɗon ko jikke fiyo gorko on niiso fiyo jikke debbo on niiso tawi woni ñande o gorko no yiide o debbo no naata yalta ɗum hino pari ɗum hino moƴƴi o inna joni he tami accu o fuutola nani ma debbo on kadi inna he ino miɗo ka nder suudu ɗo mi yoɓata joddi suudu dépense miɗo hendade somi yalti ɗo mi anda somi heɓoye ko ƴettalan he mi wakkilo mi wona ɗo nani mi mana ko fiyo ninsi aro hakkundeji maɓɓe hara cergal ngal laatake ɓe wontida ɗiɗi e fiyo ando kadi so tawi woni himo reedani gorko on haray andoto so yaadi e reedu noon andoto ko reedu gorko mo woni iwde on kamum wona gorko mo tawoy o ko fi ɗum ɗo hikma Allah wiiri yo edda on waɗi wona wigol paral ngan tan yo debbo on yaw waɗoya edda on kama si wona hara musiba hula hakkude maɓɓe haray ɗum ɗon hana ko yo eddino nder ton awa Allah teɗuɗo to ɗon daali illa an yatina so wona ɓe adda bi fahishatin bone mo bayyinatin feeñuɗo so tawi woni ɓe adde zina ma ɓe ƴettude laaɓi ɓe inna ɓe tufa e goɗɗo ka nder galle ton hara ɗon yoɓe yalto ɓe eddiniroyo ka mawɓe maɓɓe ɓe si wona ɗum koye ɓe eddiniro ka galle muudi maɓɓe ko ɗum hani wa tilka ɗum ɗo hududullahi ko keeri sariya Allah ni wa man yata'adda kala jaggotoɗo hududallahi keeri sariya Allah ɗin faqad zalama nafsa wallahi ara o tooñi hoore makko wona goɗɗo de o tooñi la tadri a anda ko waɗi si Allah wi o debbo jooɗo edda ka muudi makko nder ton la'alla Allah hino gasa Allah yuhdithu o fuɗɗay ba'da dalika ɓaawo ko gorko on wi kon acciti amran fiyake goo honɗum yurmodirgol wontida no gasa ɗum fa ida balagna so tawi no woni ɓe timmini ajalahunna laje maɓɓe ɗe ɓe mana gorko on jooɗike ha debbo on timmini edda mum on lebbi tati gorko on nin sal debbo on nin sali haray hande kadi fa amsikurna ko yon jogitoɓe ɓe marufi no moƴƴiri kono noon jogitagol ngol ko yawgol torito e junngo wali on waɗa sadago wondon no moƴƴiri hande kadi aw faare ɗo hunna bi ma'ruf ma acci toon ɓe no moƴƴiri ɓe mawɓe bagage maɓɓe on ɓe yaha ko gotel e ɗiɗo ɗiɗi hande kadi wa shidu seedinti noon dawa adilin jomiraɓe nun ɗal ɗiɗo min kom jeeyaɓe e moɗon ka joɗɗingol edda o ka artirgol wosi on artiray ka accutugol wosi on accitay waɗe seede waqimo shahadata ñiɓino seede yagal ngal lillahi fi Allah dalikum ko ɗum ɗo mo on yu'azu bihi on waajorama ɗum man kana kala laatiɗo yu'minu billahi mo gomɗini Allah wal yawmil akhir e ñalande sakkitinde wa man yattaqilla kala hulɗo Allah yejji Allahu Allah waɗanaymo makhrajan yaltirgal e kala probléme mo naati wa yarzuqu arsikamo kadi min haythu la yahtasibu nokku kaw andira kaw miijira kaw sikkira wa man yatawakkal ala Allah kala holorɗo Allah fa huwa hasbu enel haray Allah gaynanaymo inna Allaha nalla balighu amri o yettinay fiyake makko ɗen hay so tawi woni woɓɓe goo yiiɗa qad ja'ala Allahu gomɗi Allah waɗani li kulli shay'in kala hunde qadran eɓɓore
wallahi ɓeɗo sonnaɓe yeisna taƴiɓe minal mahidi immorde fiilagol o andi sonnajo si duuɓi ɗin towi pande hande kadi o naymo fiilotako o wawi wa gorko min ni sawi kom immorde sonna e moɗon ɓe inirtabi tum son sikkitike cergal hakkude mon e maɓɓe haray ɓeɗo konno waɗirte edda o andi o sonnajo on ɗo fiilade ɗa e inni koyo edda on konte ha timma laabi tati mi mana tuna laaɓa tuna laaɓa tuna laaɓa joni noon sawi woni sonnaji accita ɗon ko yummira o accutuɗo e iirgol ella haray konno on ɗo jooɗorto edda haray fa idda tunna edda ɓen ɗon on salatatu assurin ko lebbi tati ila ñande o accita ha ñande timmi 90 jours haray hande kadi dewgal ngal lanni hakkudeji maɓɓe wallahi e ɓen jiwɓe e ɓen sonnaɓe lam yahidna tawɓe fiilaki o andi ɗum no holli no selli ka goɗɗo jomba jiwon kon helli kaka ka kono noon koye taw hara jombuɗo on ko anduɗo sharia islam na hara o yana e jiwon kon hara hewtali ka o yani e muɗum na sharia o natida e makko suudu hara leer hewtali kono so tawi woni ko famuɗo sharia islam no selli ka okketire jiwon kon duuɓi 5 jeego jeɗɗi sappo nene Aisha komo duuɓi jeego okketira riwaya go duuɓi jeɗɗi ɓe natida e suudu duuɓi 9 wandine laaɗo no ne'udeɓe e nder duuɓi ɗin tati foof so tawi woni ko joguiɗo expérience sifan expérience ɗon no selli ka o okke bobo si tawi noon on tigui joom mbi misal jiwon kon helli faka fuɗɗaki yiide e ella taw o découragé ke e jiwon kon o acciti kon hara edda kon ɗon kadi ɓay kon fuɗɗaki yiide ella sakkona en kontay laaɓa tuuna on haray edda makko no wawa edda yummirawo accutuɗo yiide ella o men nda son famille musidɓe julɓe kala ko on famali nodde ka numéro téléphone ji inchallah en faltodiray ko hedditi kon 67 60 53 09 même numéro e réseau ji ɗin fo wawlatul ahmali jomiraɓe deedi ɓen noon sonnaɓe sowiɓe ɓen ɓen ɗon kadi si modi maɓɓe accitiɓe anana e woɓɓe no inna sellata ka o accitama ko reedujo la reedujo no accite so accitama kan kadi konno woniri edda makko on ajal hunna lajal ɓen ɗon ngal kadi an yadana hamlahunna ko ha ñande ɓe jibini wo sa acciti ɓeygu ma hande kikiɗe o jibini janggo bimbi edda lannina o ɓeygu ma hande kadi sa accitimo hande tawi ko hande reedu ndun toɓɓi e nder lebbi 9 ɗin fof hiɗa wawi mo artirde sa artiral mo ha hitande nden timmi o jibini bobon haray hande kadi lanni en faami ka on andi eddaji ɗin ko façon tati edda reedujo ko feere edda wonɗo yiide ella ko feere edda ko ɗum woni mo fuɗɗaki yiide ella ko feere kanko e feƴƴuɗo yiide ella on oman yettaqilla kala hulɗo Allah dewo yaji Allah waɗana min amri morde fiyake makko ɗen yusulan ni wendi tum dalika ɗum ɗo amrullahi ko fiyake Allah ni ansala o jippiniɗe ilaykum faade mum oman yettaqilla kala hulɗo Allah yukaffir anu Allah hoɓɓita itta e makko sayyiati bakkatuji makko ɗin wa yusim lahu o mawninamo kadi ajiran joddi makko ndi moƴƴa noon o ɗuɗɗina askinu hunna koni honneɓe min haytu sakantum nokku ka huɗuɗon ɗon sonnaɓe accitaɓe ɓen eɓe accitaka ɓen fof kono ko fanda ɗo ko accita ɓen kono fof no naati honneɓe ka huɗuɗon ɗon min wujudi kom immorde woodede mo ka wooda ɗon ɗon wonde e maɓɓe ɗon wona de fi kadi ɓay hiɗa huɗi mamum hiɗa huɗi Konakiri ya honnumo kona mamum to an hiɗa Konakiri kaɓe mana ko ya honnumo ka huɗuɗa woodaɗa ɗon bi mana jikke fiya yuɗum no dimbo naata yalta bi mana fiya nisu artiramo ko ɗum Allah fandori ɗum wala to darruhunna wata on lorruɓe de to dayigu alayhinna fiyon ɓittimɓe a accitata a accata goɗɗo jomba an iɗa andile a jonnitatamo haqqeji makko mi mana a waɗatamo ɓeygu a accitatamo goɗɗo go waɗamo ɓeygu no heewi e jongalleɓe wonɓe lolirde ni ɓeyguli mu'um watta yiile ɗum saaju mala e makko accuto goɗɗo jomba ma way so goɗɗo jombata hara wonata ko an kalima wayin kunna so ɓe laati ke ulati hamlin ko ɓe jomiraɓe deedi mi mana ko ɓe sowaniɓe on accitiɓe famfigu alayhinna haray on dépensa e maɓɓe hatta yadana hamlahunna ha ɓe jibina deedi maɓɓe ɗi madama ko bobo mo won ka reedu makko ordonnance e kala ñamete fo muɗum ko onon fawti si ɓe jibini ɓe gayni ɗon andi aray na ɓeygu mo hande kadi sina on tori arti ɗon ka fayno ardanalakum si ɓe muyninanayi on non joni ɓiɓɓe mon ɓen o andi joni ko debbo goɗɗo ni muyninande on ɓiɓɓe mon haray ko honno no selli kono faatu hunna o juura hunna haray on jonnay ɓe ko ɗum woni joddiji maɓɓe ɗin on halda e lewru ko jelɓe muyninirta on ma ñallal ko jelɓe muyniniranta on jonnon ɓe ɗum wattamiru diisodiron kadi baynakum hakkunde mon bi ma'rufi no moƴƴiri nayi gorko wiya min an kadi ko an heeɓi min kadi komin heeɓi no fotatere hakkunde men sa muyniniraymo tel awa sona ɗum accu ɗon o nanon kono noon kadi debbon koɓe halduɓe fotta Allah daali wayinta asartum si on sattodi debbon wi ko tel gorkon wi ko tel ɓe fottali haray hinono ɓe warrata noon haray yo debbo on ƴetto bobo on jonnita baba bobo on fasaturdi u lahu ara muyninande bobo muyninande gorko on ukura debbo goo haray koni Allah ñaawiri
li yumtiko fi yo dépense du saatin kala jomiraɗo yajani mi sati moddo yajani makko ne wa man qudira alay kala on faɗinanaɗo risque ariske makko fal yumfi kan kadi yo dépenseur mimma ata Allah immodde ko Allah okkurimo kon sabu la yukallifullahu Allah fawa nafsan wonki illa ma ata sona embere ko okkiki kon sayajalullahu aray Allah waɗa baɗa usni ɓawa sattende yusuranne wende Allah ayi sattende nde min wondi nden lagine ɗo ayi sattende nde min wondi nden ka quartier amen ɗo ayi sattende nde min wondi nden ka juulirde amen ɗo ayi sattende nde min wondi nden ka ɓeygure amen ɗo Allah hoynan men Allah hoynan men Allah addan men hoyande ma nden saabu nde qur'anare ma ya hayyu ya qayyum wa kayin heewi min qariyatin immorde caye atata townitiɗe an amri rabbim ga e yamiroji joom majje ɗen ɓeɗon ki gollitirde wa rusuli ene laaɓe majje on kono wonirno résultat on fa ha saabu naha men hasbiɗe he hisaban hasbore shadidan tiɗude wa addabu naha men letti sare nden adabal lette nukuran añiniɗe tawata yiɗa e Allah ko andigol en bimana enen kadi yo en ébutu sifa ko ɓen ɗon heeɓi kon ko ɗum waɗi si Allah no fillitano en ɗum fa daɗat kanje cayiɗen ɗe meeɗi wa baala amri ha bon ɗum fiyake majji on wa kana laatike agibatu amri ha battane fiyake majji on husran ko perdi addallahu lahum Allah maraniɓe adaba lette shadidan tiɗuɗe ka lahara fattaqullahu le Allah ya ulil albabi alladina kono e jomiraɓe haqqillaji alladina ɓen amanu gomɗinɓe qad anzalallahu gomɗi Allah jippini ilaykum faade moɗon dikran waacu rasulan nelaɗo yatulu aleykum mo jangga noon ayatillah ayaji Allah ɗe mo bayinatin ɓanginaɗe li yuhrija alladina fi o yalti ɓen amanu gomɗimi wa amilu solati ɓe golli golleli moƴƴi mina zulumati o taɓeni ɓe kefeeru ila nuri wadda ɓe ndaygu islam wa man yumin billahi kala gomɗinɗo Allah wa yamal salihan o golli golle moƴƴe yudkhilhu Allah nadaymo jannatin e aljannaji tajri no ila min tata sengol e majji alan haaru canɗi halidina ko ɓe luttinteɓe fiya e nder majji abadan tooma qad ahsana Allahu lahu gomɗi Allah moƴƴinani oɗo labinani oɗo risqan arsike on honno Allahu Allah alladi kanko ni o halaga taguɗo saba samawatin jeeɗiɗi kam muuli wa min al arde immorde ka leydi kadi mitlahunna yeru majji netti ɗon kadi jeeɗiɗi leyɗele yatanazzalu l amru fiyake Allah ɗen no jippo ƴawra jippora baynahunna hakkude ɗiɗo ƴawa jippo li taalamu fi on anndu dey moƴƴa anna allaha no Allah ala kulli shay'in dow kala hunde qadirum ko wawɗo wa anna allah wonde no Allah kada hata gomɗi o huuɓiti bi kulli shay'in kala hunde ilman gandal suratu tarim nde simorno yewten fi harmingol ko aduwa ka harminde yiyay sababu mum on nder ton ngol kadi madaniyatun bisimillahi rahmani rahim e ɗo kadi riwayaji ɗuɗuɗi tafsir ji juutuɗi hino ari ɗo luutodirɗi mi ɓuccanay on tafsiru goto e muɗum mi raɓɓinɗinana on ɗon on tafsiru kadi momi addanta on fi en wawa feƴƴude e darsu on haray fi humpitagol tafsir ji hedditiɗɗin qissaji riwayaji hedditiɗɗin ko yowodiri kon e o darsu haray on nodday ka numéro téléphone ji 60 60 53 09 63 60 53 09 même numéro sotol e selcom même numéro orange ene wonɓe extérieur ɗen wawi wadde 00 224 67 60 53 09 e sababu nuzul muɗum on wiɗen en ƴettay qissa mo tañƴini ɗen on no ɓuuri sellude wondude e raɓɓinɗingol mo kadi ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam naati ka sonnajo maɓɓe maketeɗo on nene Maria Gibtiyankejo o ɓe nafi njuuri toon ma ɓe nafi dow gotum e ñamete hoye nder toon e riwaya goga ka nene bimana Sawdatu e riwaya goga ka nene Zeynabu ala kulli hal ɓe naati e goto ka sonnajo maɓɓe goo kono ko ɓuuri jiccude kon ko nene Maria ɓe nafi toon gotum e ñamete on kono ɗon kadi ko ɓuuri jiccude ko njuuri ɗon tawi on sonnajo wona tuuru makko nden ñande hande kadi nene Aisha e nene Hafsa labanoka ka jammiten inɗe waɗɓe ɓen réaction en wiyayno tun yoga e sonnaɓe makko ɓen kono ɓaylande aroyay ko ɗum waɗi si ɗen wolira noon ino ari e qissaji wona ene windi en fillitotoji ɓeɗo ɗiɗo waɗi réaction molnaɗo saabu ko nelaɗo naati kon ka nder suudu on ɗon ndun ko raɓɓiɗi kon ɓe waɗi muskila e mum en wolta muskilaji ɗin no ardini noon fou e nder qissaji ɗin fi wota en sikku nene gomɗinɓe ɓen ɓe mana sonnaɓe nelaɗo fi wota en sikku ɓe sikke bonɗe ala kulle han ɓe waɗi réaction ɓe ɓiƴi nelaɗo ton ha nelaɗo dari harmini on ñameteɗon e maɓɓe ɓe dari ɓe harmini on sonnajo ɗon e maɓɓe fi ɓe waɗɓe réaction ɗiɗo fi yo ɓuttu fi yo ɓe weltudu wontudu ɓe weldita ɓe famodira ɓe wona ka ɓe wonno ɗon saabu ɓay ɓe yi e nele ɓen ɗon hari mone on waɗi e maɓɓe wiyata cheytane on waɗi e maɓɓe ma dama ko neniraɓe meɗen ko ɓeygoli nelaɗo meɗen Muhammadou sallallahu alaihi wasallam
on sumati ɓe harmini juuri ndin e maɓɓe ɓe harmini kadi sonnajo en e maɓɓe Allah jippin ɗe aji felugol nelaɗo andina ɓe waɗi ko ɓe hana a hana ɗoftade ɓeygu ma e taƴagol ɓeygu ma go a hana ɗoftade ɓeygu ma e accutugol ɓeygu ma go haray ɗum ɗon hana Allah inni ya ayyuhan nabiyyu kayo annabajo Allah toujours on yifen ɗo Allah no wayi wasi weltanake nelaɗo ɓay mo jippinde aya felore kono on yi hani o wiyali ya Muhammadu on yi Allah no teddini nelaɗo on yi Allah no takkano nelaɗo ko enen noon tumbanta nelaɗo ne musidɓe julɓe ko enen noon tumbanta nelaɗo ko enen noon yawoto nelaɗo hanana en Allah dal ya ayyuhan nabiyyu kayo annabaji Allah lima tu harrimu ko fi hun ɗum harminanta ma ahallallahu laka konko Allah daginanma fi hun ɗum mi landima fi hun ɗum waɗanta ɗum tabtaki e yo a ɗaɓɓay woni hiɗa ɗaɓɓa mardata azwajika welaye yoga e sonnaɓe maɗa ɓenne a ɗaɓɓay woni ko weltinta sonnaɓe maɗa ɓen haysi mettay o sonnajo ɗa ne ma haysi mettay Allah ne hana ko waɗɗa ko mo e annabajo Allah walla Allah gafuru noon ko yafotoɗo rahim ko yurmete ko andigol en Allah yaafike nelaɗo kullu ibnu adama khatta'un ko nelaɗo tigi maki ibnu adama kala falja nelaɗo ko ibnu adama ko ɓeɓe falja koni kamɓe faljere maɓɓe nde wona dumetendemo Allah dali qad faradallahu lakum Allah farlani on ila hande tahillata aymanikum daguintingol wondoji mum saabu tawi nelaɗo darike wondi wi harmini on ɗon Allah jippini noon sharia mo wondi tawi ko wondi kon na ko hani no waɗirta kaffara o arta e ko wondi kon o waɗata ma ko wondi kon o waɗay o addani en ɗum ka suratuji dowji ko ñammingol miskinaɓe 10 ma holtingol miskinaɓe 10 ma horugol balɗe 3 ma rinɗingol maccuɗo sino mari sa huɗike a wi a waɗata hunde kaari tawide ko hunde nde duwaɗa wadde ko ya waɗu gotelle ɗiɗo nayyi waɗa hunde nde Allah wi o farlani on ko daguintinta wondoje monɗe nani ɓe mana ko andingol nelaɗo yo waɗu gotelle ɗin ɗon nayyi kisan ñamete mo harmini on dagitanomo sonnajo mo harmini on dagitanomo wallahu Allah mawlakum kankon giɗo mo wa huwal alimu kankon anduɗo alhakimi ñeñuɗo e ñawre makko nde Allah dali wa idi asarra annabiyyu ani tetomande annabaji Allah suuɗuno ila ba'di azwaji faade yoga e sonnaɓe makko ɓen hadisan yewtore mana ko gundoɓe gundudi ni yoga e sonnaɓe maɓɓe ɓen en ala hande kadi wolude goɗɗo qissaji ɗin hino précise ko sonnaji hombo nelaɗo gundunoɗo kono en ala addude joni noon nelaɗo maki wota wowlan siniraɓe makko hedditiɓe ɓen falamma nabba at be ɓa kanko sonnajo on noon o yeehi o humpitoyinde e yewtore ɗe o sonnaɓe go'o ɓe addi kadi ka qissa ko sonnajo hombo kadi kanko sonnajo on o yeehi o fillitanoyi kono en ala addude ɓa o yeebi gundo on o fillitanoyi ke sinirawo makko go'o wa azharahullahu Allah ƴellintini yewtere nden ala e hoore nelaɗo wonde oya furñitoyi gundo on arrafa nelaɗo andini ba'dahu yoga e mum wa arada ɓe ɗulmi a mbadi nga yoga ɓe mana ɓe noddi tun sonnajo on ɓe andinimo a firti a wirti gundo komi wolanma kon wota a wowlu a yeehi a wolanoyi goɗɗo kono ɓe jaɓali makude ko kaari wolanɗa andi ɓe feññini seeɗa ɓe suuɗi seeɗa ɓe andini o yaw wirti gundo on kono ɓe andinalimo ko hombo ɓe wirti gundo e mum mandasi ɗon famde tafsir on falamma nabba'aha bihi ɓane laaɗo humpiti sonnajo on ɗum ɗo e nele a firti gundo men o ndet kañum sonnajo on qalat o wii man amba aka haada ko mbo humputuma wonde mi wolani kaari nelaɗo fanke ɓe maake qala ɓe maake tun nabba an yal alimul khabir ko humpitilan kon allajo anduɗo kala ko wirni humpitiɗo kala ko wirni joni noon hino c'est très simple onon sonnaɓe an ɗiɗo waɗuɓe ɗum ɗoɓe inta tuuba son tuubi o ruttike ilallahi ka Allah awa gasi haray Allah on yaafike on par ce que faqad sagat qulubukuma gonɗi ɓerɗe mon ɗen oñiki haalegoy on waɗi ko hana son tuubi on ruttike haray on waɗi ko han ɗon Allah yaafo on so tawi woni on tuuba ruttuɗon awa haray ko ɗum won nder ton wa in tazahara si tawi woni on wi on wallodiray alayhi e hoore nelaɗo Allah on e hoore toñugol mo e sattinalngol mo e ɓiƴugol mo teddungal mon ɗo haray on dartike giɗo Allah on dartike giɗo malaika ɓen ɓeele ɗiɗo jooɗota ko giɗo maɓɓe on ɓiƴe fa inna Allah anden Allah wa mawlaw kankon giɗo an makko on de ko kankon giɗo nelaɗon wa jibril e jibril kadi ko giɗo nelaɗo wa salihul mu'minin gomɗinɓe moƴƴuɓe hedditiɓɓen fof ɓe kadi koɓe giɗo nelaɗo wal malaikatu malaikaɓe hedditiɓɓen fof kadi ko raɓɓiɗi ko mbaɗa dalika ɓawa ɗum zahirum ɓe kadi ko jinganayɓe nelaɗo goy mi mana ko andingol ɓe sonnaɓe ɗa ɗiɗo ɓeɓe tuubu ɓe rutto kisa e ɓe iwa e koɓe woni kon
ɓe annda ha nelaɗo Allah no mari bato yowwil moolanangil. joni noon asahi no tañƴina rabbuhu joomi makko kanko Muhammad kanko nelaɗo in talaga kunna so tawi on jaɓali famodiron ha o acciti on in tallaga kunna hino tañƴina Allah joomi makko si o acciti on kanko nelaɗo no fellita desa na no tañƴina ayubidi lahu Allah wattinanaymo Allah lontinanaymo aswajan sonnaɓe goo hayran min kunna tawɓe ko ɓurɓe on onon ɗo moƴƴude. donc son jaɓi tuube ruto ɗon famodiron kisa hara ɓen ɓe Allah lontita musilmatin ko julɓe mu'minatin gomɗinɓe ɗanitatin yankinaniɓe Allah yankinani nelaɗo taibatin tuuba ɓe rutto e kala bakkat ko ɓe waɗi abidatin rewoɓe Allah moƴƴa sa'ihatin horoɓe tayibatin caameɓɓe ko wiyete caameɓɓe ɓe maana ko sonnajo ƴuƴƴuɗo ko fanda ɗon ko asiyatu ɓeygo fir'auna la'anatullahi alayhi on andi nene asiya kamɓe ɓe mayno ko ɓe julɓe fir'auna laami ko kefeero donc ɓe jombindiroytaka aljanna ko nelaɗo jomboytaɓe waabu karan e juuɓe ko fanda ɗon ko nene mariama radiallahu anha alayha salatu wassalam oɗo may jombaka oɗo kadi no ari e ɓissaji nelaɗo jomboyaymo en faami ka no taŋŋina Allah ka Allah lontinanamo sifa ɓeeɗo tuube rutto ɗon inchallahu ɓe tuubuno ɓe rutti nani kamɓe ɓe nguli nelaɓe waɗuɓe ɗum ɗo ɓen haray on hawrinayi waɗugol qissaji ɗin e hoore maɓɓe ɓe tuubuno ɓe rutti ya alladina amanu so ɗum feƴƴi kono e gomni ɓe ɓu anfusakum koni dande honkiji mon ɗin dande honkiji mon ɗi waalikum e ɓeygure mon nde naran ge e yiite dandugol ɗum noon mi mana ko ya juulu holla ɓeygu ma no juulire hoora holla ɓeygu ma no hoorire lootoɗa longal holla ɓeygu ma no lootire yamiran ko ɗum a dandi hoorema a dandimo kañum e ɓiɓɓe maɓe wagudu hannasi huɓɓitiroytege yimɓe wal hijaratu e kaaƴe alay ha hino e magge ɓe mana no aynige malaikatu malaikaɓe relazun ñaaɗuɓe shidadu tiiɗuɓe dolnuɓe ɓe awata dartade la yasuna Allah ɓe yeddata Allah goye kamɓe malaika ɓe yeddata Allah ma amaramu ko Allah yamiri ɓe kon wa yafaluna heɓe huwa ma umaruna konko ɓe yamira ko andingol ma fiɓay ɓe wiyama koɓe ñaaɗuɓe criminel ɓe dolnuɓe ɓe feroto yimɓe ɓen kande yiite ɓe yurmetake ko ta innu iya ɓeɗo noon nandi ko heferɓe ma nandi ko criminel ɓe mana ko ya faamu ko Allah subahana wa taala yamiriri ɓe noon kamɓe ko so tawi woni ɓe waɗali ɗum haray ko ɗon wiyete ɓe yeddi Allah ɗulle kamɓe ɓe yeddata Allah ya ayuha alladina kafaru kono e heferaɓe la tatadilu wata on gantino alyawma hande innama tujisawna hande ko yoɓete ɗon kon ma kuntum ko konko laaɗi ɗon tamaluna e ɗon golla ko nokkeli ɗiɗi pet Allah noddi heferaɓe ɓen o wi ya ayuha alladina kafaru kono e heferaɓe nokkeli ɗiɗi pet ɗum kadi e nduya noddandu ko waɗoyay ndu lahara ndu waɗali taw wotoru ndu woni aduna yankurɗa amma gomɗiɓe ɓen nde tawno ɓen ɗon ko jatigiɓe makko hinoga ko yata 97 ko noddiɓe Allah dari ya alladina amanu kono e gomɓe tuube ruto ɗon ilallahi faade kala tawbatan tuubu e nasuhan laaɓuɗo poyi hanana tuubi kinagol asano tañƴina rabbukum jommo an yukaffirankum nde hoɓɓitata witta e moɗon sayyi'atukum bakkatuji mon ɗin wa yudkhilakum o naada on jannatin e aljannaji tajri tano ila min tahti ha sengole e majji al anharu canɗi yawma la yakhzillahu nabiyya ñande tawata Allah hoynata annabajo mum waccata annabajo makko on hoya walladina e ɓen amanu gomniɓe ma'ahu wondude e makko nuruhum ta annora maɓɓe on kamɓe yasahi no yaha bayna idim yeeso maɓɓe pon no jalbini ha yeesoɓe aymanim e ñaame maɓɓe ɓe kasengo ñaame maɓɓe fof no jalbi yaquluna rabbina rabbana joomi amen minen min torkema atmim lana timminan min nurana annora amen on hara o ɗanaki sifano i annora naafigi ɓen kañum ɗanori noon en jangi fi mum ka suratu hadidi en feƴƴino en yiltitoto toon kala mo yiyal toon o nodday ka numéroji 63 60 53 09 wawa firlana yafaɗame innaka noon Allah ala kulli shay'in dow kala hunde qadirum ko awawɗo ya ayuha nabiyu ka yo annabajo Allah yahidil kuffar haɓuɓe heferaɓe de saabu ƴettugol kaafa fewtaɓe wal munafiqina e nafiqi ɓen haɓuɓe saabu ñaɗangolɓe e hulɓingolɓe wahlusu alayhim ñaɗanaɓe ɓe fopp maɓɓe wa ma'wahum werde maɓɓe nde jahannama ko yite jahannama nafiqi e kafiri fof wa bi'sal masir nge boni ruttorde Allah no waɗa ɗo misal si tawi woni goɗɗo woni bonɗo moodi makko woni moƴƴo ma ɓeygu makko woni moƴƴo ma mawɗo makko woni moƴƴo moƴƴi oɗa ɗum nafata oɗa bonnere oɗa nden kadi lorrata oɗa Allah no addana yo misal pullo fuuta kadi wi gandal baba hirsanta ɓiɗɗo ko be ɓiɗɗon kadi jangga anda hirsiri ɗin Allah daari daraballa Allah waɗi masal misal moola nangal lilladina kafaru wonande ɓe heferaɓe andingolɓe si ɓe maayi dow koɓe kefeero kala siɗɗo maɓɓe wonɗo gomɗinɗo wataɓe walloyde ɓe itta ka yiite
Allah dal e hino ɗo imra'ata nuhi ɓeygu annabi nuhu wiyatake annabi nuhu e Allah sino weldi ɗum ɗon wolatake wa imra'ata lutin e ɓeygu annabi lutu wiyatake annabi lutu kadi e Allah sino weldi wolatake joni noon kanata ɓe ɗi ɓeyguli maɓɓe ɗiɗi ɓeɗo laatike tata abdane sengole koɗe jiyaɓe Allah ɗiɗo min ibadina salihen jiyaɓe amen moƴƴuɓe proche ɓe amen kono fakanatahuma ɓe janfi jiyaɓe amen ɓen ɓaɓe janfike jiyaɓe amen ɓen ɓen halkiɓe men lettiɓe en feƴƴi ɗum e qissaji feƴƴuɗi e suratuji feƴƴuɗi Allah dal falam yogoni ya nafano dunci anhuma e maɓɓe minallah immorde ko Allah chey an hay e hunde fi wigol koɓe ɓeygoli annabaɓe dekka sa falji ha a yeddi Allah fi ko a ɓeygo annabajo ma ɓiɗɗo annabajo ma ko a moodi an nafata wa qila ɓe wiyana udkhulu nara naate ka yite hiɓe ka nder yiite koɓe wona ɓe kadi ka nder yiite kadi ma addakhilina wondude e natoɓe o yii wa daraballah Allah waɗi masala misal goo kadi lilladina amanu wonande ɓe gomɗinɓe andigol en kadi so tawi woni goɗɗo woni gomɗinɗo si fami makko fof ni keferɓe kadi lorratamo imrata firawna ɓeygu firawna nene Asia binti Jurhum oɗo id qalat tuma nde wino rabbi joomi ibni li mahanan indaka kama baytan suudu fil jannati ka aljanna ko ɗum mi torima wonajjini dandala min firawna immorde firawna moodi an o haraw andali komi silmi kon sakko o warala wa amalihi dandalan kadi golle makko bonɗe ɗen hara nanguitira lanɗe ɓay komi ɓeygu makko komi woni mo defande komi woni mo wuppande miɗo e dewgal makko dandala wonajjini dandala min alqawmi zalimin immorde yimɓe toñoɓe Allah jaabinani mo ko naato aljanna yurme nde Allah ko wono yo goto e sonnaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka aljanna wa mariama e qissa kadi finene mariama ibnata imrana jiwo cheikhu imrana o Allah tiyo sonnaji ahsanat farja renuɗo farju mum on mi mana ko demantugol alyahuda ɓaɓe ni nene mariama zinu ko demantugol ɓe ko fennugol ɓe bi mana renuɗo farju mum o waɗa al zina fa nafakna min wutti fihi e makko min ruhi